Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, awagan nak itinagan a Lorna, adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan abu may bayag ti relasyon mi, adda ugali na, ama disdiscobrek, adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Inton Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates ko. Aywanan niya. Inton Domingo gaya man. Umay ka Pampanunutak nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pay lang nga imbagak daytakan ka. Uray awisin na ka nga ag-date kayo iti boyfriend mo. Una day ti awis ko kan ka. Aywan gaya man niya. Oh, yam amunak to iti boyfriend mo Maam-amom to ni Fridel. Di mo tupay nga min ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to inton Domingo. Bilibak at talaga kada kayong agkakabsatan niya. Oray liman atawan, anatay day dinanang yo, silsilibraran nyo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyaan na kami, no saan may asurutan ti kayat na. Sabagay, pakalaglagi pa nyo kankwana Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko. At 20 order yo, ma'am. Agyaman nak. At nakadipay ka na yunan nga order yo, ma'am. Awanan. Okay, ayabandak to lang no at dapay. Sige, thank you. Oh, Fridel, kasarita nakmat Anya ti serbila nga inawis nak amangan ta ditoy. No day tamot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplipas ngamin ti games ko. Anya kalaki din na ya. O anya, umay ka inton Domingo iti balay? Tapay mo mayak. Anya kamatan. Intex ko pa'y kan kano apay. Nalipatang manan. Apay ngamin na ya. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Ang natay lang aruden. Celebraran nyo pailaan. Kat sigod mat nga aramiden mi daytoy atinawan. O anya, umay ka? Anya ayati papanak ng Domingo. Adda pa panam? Kat no idi pa ngayon bagakan ka daytoy. Masapal ka di nga umayak? Kayat ka nga min ngayam amo kadagiti kakabagyan kan gagayom ko. Ay, kababain samat. Aduda? Ado ti kakabagyan mi kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak to. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Ngagpaiso. Saan pa'y asimang patdagi ti daduma? Ket, sumango tayong aruden iti lamisaan. Kahit kung aramanan dagiti sagana yu amakan. O sige, intayon. Nga maguray ka, kaslang amin adda orayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gate. Sus! Urayan ti boyfriend mo anya. Awan ka di pa'y? Awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon mat dito'y probinsya. Ala, intay manganan, tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. Umay tumot lang ti boyfriend mo. Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Amanang. Apay nakalidliday ka. Nabannog ka kadiunay nga si kaso kadagiti nagado a bisita.
Bayam, ading, siya kung timang yurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Awan mo't ni Fridel manang. Saan nga imay? Mas daawak mo't iti dayja a boyfriend mo. Jak pa'y nakitkita apulos. Ita kuma ang imay, tapno yam mom kadagiti kakabagyan tayo. Saan nga rod nga imay? Kuna na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pag problema amkit din dayja a tao. Panagkunak, saan aseryoso iti pan nakirelasyon na ken ka? No talaga aseryoso, imay kuma, tainyam muna tibagina. Oy, LQ kayo kini Fridel anyon. Jak kasarsarita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsong batan. Napuno pa'y kit din to'y inbox ko iti mensahe na. Ipariknak anasakit tinakam ko kankwana. Api ngamin at saan nagparparang. Oy, friend, amangan mat no ada ilamlamang na. Ah? Adda nga ta ilamlamang na. Mapankantuman ija balayda. Taamuam ti pudno a kinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawid tan, Lorna. Wan, dito'y tan nga aguray. Talumabas matlaang dito'y dagiti jeep. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino na ita Ni Fridel. Ha? Iso na ita ni Fridel? Oy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakansa akasarita. Jak kaya't akasarita. Sorry, babe. Pakawanan na kuman. Saan ka nagumura kanyag? Sorry. Umuna akon, Lorna. Nas kanyag sarita kayo kini Fridel. Sige, friend. Inton bigat tumanan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpailaka di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ijay balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada ngamin emergency anapanak. Emergency. Kalaat-latan nga di emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan na ka. Agparin tumangak. Anya tararamidam. Agparin tumangak dito sang wanam. Tapno pakawanan na ka. Tumakder kan. Nagaduti tao dito'y paradaan. Kababain. Saan ka tumakder? Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. Agyaman babe. Intang harudan agmerienda. Namiss kan kat. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? Wen Ay! Isumit lagay man nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Jak matan na yamukan ka idi nagkikita tayo. Okay laeng, maawatak. Nagsakit ngamin tinakam ko iti inaramid na. Hinga mayat itan. Imbitaran na ije balay na. Okay, mapan ka Wen talaga ang mapanak. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamit ti panakilangan na kadagiti kabalay na. Di tam anaan-anay amaam-am mo ti boyfriend mo. Pasensya amon ato'y balay mi, Lorna. Dakal matgayam da ito balayo. Asino nga'y tikadwam nga agnanaad dito Ninanang ko. Ayan na nga'y. Napan nakipalingki, itilutun na akanan tayo. Kasta ka di. Iso nga pangururayan ta. Anya ti kahit mga aramidan. Agbuyat ay ti TV, wano ag computer games. Siguro, day tala ti aramidam anya. Ti agkom-computer. Anya ngay nga rod. Pasaray mga bakakmat, ket adda kwartak. Day tala ang aramidam? Ti anya? Ti agkom-computer games? Anya pahingay. Ay, nagrigat ang ti makitsenda ita.
Nagado, ti tao. Ninanang mo day ta si Mangpay. Ay na, nagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Ay, bay amon. Kabaalan na. Ay na nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalim yun, nana. Sino ka? Balasang ka. Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Friedel, a girlfriend na. Tulungan kayon ang mga wit kadagiti pinalingkiyo, nana. Sige man, balasang ko. Ay na, nagsakit paikit din ti si ikat ko ang nagbagbagkat. Inayaban niyo kuman ni Friedel, tatinulungan na kayo. Kaya't naayamat. Dinto pa'y rumrumar dito balay day tatao. TV, wano computer la ang tias asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursurong akin ni manang ko, nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si bibiyag na kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag Pay. Makigigyan kin ni manong ko. Ni nanang ko, nabayagan anatay. Ay, kastagaya. Na, babe. Anya ti araramidam dito yung kusina. Itay kapayang ururayan ijay salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga mintilutwan na. Bay amon. Kabalan na dayta. Sige, anak ko. Ingkan, tasya kung ti makaam mo dito yung kusina. Ay, sige, nana. Saan mo akaapgadan ti timplam, Amok, anak ko. Friedel, apay kasta ti panagsasaom kin ni nanang mo. Tulang ngamin dayta bakit? Nasaya at mat ti panagtungtong mi. Uray jak pigsaan ti panagsaok. Mangagnak matlat na. Mapantagid din ijay salas. Intag computer. Nabanugan ti matak nagkom-computer. Mabisin kan? Medyo. Nanang! Nagtulangan tayo di abakatan. Oy, nanang! Ikan na kami na iti meriendami kan ni Lorna. Ay, gayam anya. Ay, nalipatak matan. Darasam Nagbuntog kan nga gunggunay abakat. Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, jak amon na niya ti aramidak, no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Well, mga anak man. Ay, una yan. Ay, anyan day di abakat. Pay. Agungat ka man. Awan ramraman da ito'y tinimplan a Diyos. Aguray man. Friedel, agtugaw ka. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman da ito'y Diyos. Siya kung timapan mang nayon iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramidan na. Ay, pasensya ka na, anak ko. Pangaldawan ka tsak pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo. Kunak ngamin at tulungan kayo, nana. Ay, saanan, syaklatan. Agungat tumanan ni Friedel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalid ay jay nga anak ko. Imalan sa itiday di tatang na anaungat. Kasta kadi? Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton daytoy. Mangan ka iti ato, babe. Diyak kaya't mabisinan ka. Apay adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo takalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya, isupay ti aglaba. Pinaglabak tasaan ang naglaba iti Sabado. Kitni, awanan usarag. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba manan. Bayam, narwaman. Inakayaban, jak kayat timangan no saan ta kasangon ni nanang mo. Mabisinday giant. Nana,
Umay kayong tamangan tayo. Ay, aglabaak pa'y balasang ko. Umuna kayon kan ni Fridel. Dinak pakadanagan. Isumat lagayam anagkutong kayo, tanagadutar aramidan nyo. Rumbang ko mga itiday tanga edad nyo. Aginana kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa'y mat, balasang ko. Umay kayo nana, tani agawid akton. Ay, agawid kan aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako nana, ket amangan no saan dakto na makita. Ah, saan kan nga agsubli dito'y balay, may? Balasang ko. Ay, apay ngay, kat kaayan-ayat mo mat ni Fridel. Oh, adamot take out mo ang naggapu ije balay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpat damot laang? Nasingpot ni nanang na. Awan makunakan kwa na. Ngam ni Fridel. Oh, apay ni Fridel. Saan namot ares respeto ni nanang na. Bugbog kawan na, kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak. Kasla na pukaw ti panagayat ko ken kwa na. Gapo iti trato na iti inana. Ken awan pa'y masnop at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyami. Ipat patagmi nga kakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milatta. Pampanunutek, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, kan nagsakripisyo ken kuana, kasanunto, no da kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Lorna. Lorna pagayam ko, padasam akasarita ti boyfriend mo, may papan, iti saan anasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris katagbalbaliw. No naaramid mo dayta kat saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras kan panawin mo, iti lalaki, asaan na nga mo nga ipateg, kan erespeto ti inana. Awan tayo dito'y lubong, no awan dagiti naganak tayo. Urayan niya pa tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto kan pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, timang supapak ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.